Anya laki din! Mare, nakita mo ka di post ni Mari Ansyang di Facebook. Ah? Ti kadison to open a restaurant da ijay ili? On Mare. Ayun mare, nakitak ti post. Sana ulo ko na kong arod. Nagaget at talaga na Mari Ansyang agasawa. Nagaget na ngagmula tinapteng. Isumat na ti bunga ti amin na bambanog na ngagmulmula. Un nga rod mare. Saan to siguro matan nga agtrabaho ni Mari Ansyang ijay garden da? Tamang lukat da matan iti negosyo da. Aywan Ay, naimbag na pa yung agasawa. Umas asensoran iti paragbyag ta. Dagi jay tirumbang nga apalan. Ngam saan adakas nga apal amare. Nasayaat nga apal ti kayat ko asawan. Aramiden nga inspirasyon, tapno aramiden matirumbang. Aggaget, kasjay. Putno rin tayong bagamare. Isong agmula kayo mat kanila kay mo Saan kaya mapukpukaw ni tinamnam at dantulat ta? Ayun, amare. Iso asikamat, inaldawam mo ti aglukat ijay salon mo, tapno umado ti customer mo. Ay napo! Laimbag lagi din ta nagranata, Mari Ansyang. Wan nga rod, Mare. Ada ko mamadla ibagakan ka. Anya day tama re. Into no August 80 grand opening ti restaurant ni J. Ili. Umay kayo Ay sure, Mare. Umayak nga umay. Umay kami ka ni Megan. Wala. Second ti mangawis kan kuana, ta saan kumat ngamin amaranranaan. Ay, wala, Mare. Ibagak to ken kuana, numapanak iti balay da. Agyaman ang iti panangimbitar mo kada kami, ha? Malipatan kayo ayamot ako kumarek. Pulos man. Amin a selebrasyon kan baligi iti biyag. Awisan kayo. Anya lakit ni. Ay saan? Anya ga po nga umay kami nga gasawa? Huh? Mare. No awisan na kami tapno lang agparamag ka. Ay no way. Ni. Anya ka din na itang ibagbaga, Mare. Kat nagmayat mo ti panang ibagak nga awisan kayong agasawa para iti grand opening ti restaurant mi ije ili. Oho? Amom, Ansyang. Kabailan mi mati gumatang iti karni asidaan may no bilang laang. Anya? Di ko namkit day, kundi awis ka lang kada kamay, tapno may paramagmaw nga dan restaurant yaw. Kasta lang day ta. Ay na Mare, awanday ta iti panunot ko. Nasaya at intensyon ko apan nangawis kada kayo. Oho, nasaya at nga. Tarupa ma. Di ko namkit day, panggap mo lang tagpasikat, iso akong di awis ka kada kamay. Anya? Oho, no ti panagkunamkat umapal kami, it is soon to open a restaurant yu ijay ilay, ay nagbindot ka. Anya lakit din. Gusto lang, dahil nga bagam kinansyang baka ito. Ay, wala alakay. Aya po aya. Gapula ang tada ka no ti soon to open a restaurant da ijaili, kundi hawis matang. Wagas na lang. Tapno agpasikat ko makanata. Ang lalaki rin. Ngamsan, saan tama pan? Iti anya kumaga po ang mapanta. Ay, gumatang ka lang. Ay, may 1 kilo akar ni ti baboy. Tayo sa umuti si daing ta. Pagtatak ko naman, ay, ati mapan makipangan ni ti grand opening ti restaurant da. Aha, wadula amin mo. Isumat. Isu ama panak gumatang iti may 1 kilo a karne. Lutwag nga iga daw. Anya lakit din. Ay na Mare, may salang ti kayat asawan day ta. Ha? Dakes nga apal. Ang moment ng damiling kan baldo nga gasawa, nakusel ti apal day ti karubad ta. Wan nga rod, Mare. Imbes anagmayat ti panangawis ko kadakwada. Ngam kas jemotan ti sungbat da. Urayak lang nakigtot. Kas di ang agasawa, no? No da makita da nga mas asenso ti panagbiag na, apalan da.
Naimbag kumamit, nasayat nga apal. Saan mat? Kapatadakas mat niya apal da. Ay, na yan. Isulat ti tao, sakit ti bito ka da, no adda umang angat akarubad da. Lumabalin, isulat ako man ti pumintas, ti biyag da. In short, saan da akayat ti paartapan. What? Apay nga kasta gayam ti imbaga ni Miling kin ni Mari Ansyang, Mare. Uwan, Mare. Imbes na nagmayad ka no ti panangawis ni Mari Ansyang karakwada, ang kas niya matantin sumbat na. Ay na, am-amu kun ni Miling. Dakas kit di ang nga apal daday jay, iso akas jay timbaga na. Sa bagay, sakit da Miling agasawa na ita. Dakas nga apal. Saan da maragsakan iti balig iti pada da tao? Ay, anya lakit din na pa nagpampanunot daytan. Ngam data, iti naamuan tangad dan ti soon to open a restaurant na Mari Ansyang, kasta unay aragsak ta. Wan nga rod, ngam no kasano ti ragsak ta, isumot ti rurod dagijay nga agasawa. Apay, manulaang mati mangibaga asaan amakapan inton grand opening ayaw awis ni Mari Ansyang. Saan kumamit akas jay ti imbaga na Amo nga ro da dyan Miling, kat agsakit ti bitukad ako na, anyalakit din. Uray siya, kat amok mo ti ugali dagi nga agasawa bakit? Ha? Husto ka iti imbagam, asaan da kaya ti paartapan. Namda ka sumat nga rod ti apal da. Day tangarod lakay, saan da amaragsakan iti balig iti pada da tao. Siyak tupay, iti naamuak nga dati soon to open a restaurant daan siyang, ay kat nakarit matiriknak nga agmula iti natang. Barang matyambaan ta kumamat tinangina presyo. Un nga rod lakay, no makita ti panagsakses ti kaaruba, iso kumati aramiden akarit, wano inspirasyon, tapno aggagat kan aramiden ti rumbeng. Sa baling amin kadakwada kahit, dakas ti apal da. Amamatan, doa klase ti apal. Apal dakas, kan apal anasayat. Dakas nga apal ti adda kadakwada. Sumakit ti bagbagida no adda umasenso a kaaruba da. Saan da akayat ti paartapan. Agyaman ang unay ti imay kayo nga agasawa, Mare, pare. Da kami kit di ate agyaman, ta inawis da kami mare. Ay na, naglawam at gayam da ito yung restaurant yaw. Wen nga rod, Mare, naglawagayam dito'y unag. Kasla nasurok at 20 tables. Sakto laang, Mare. Ay na, sapay la ko mata maadaan tanto ti kastoy. Bakit? Wen nga rod lakay, ngamnas kan nga agmula ta nga agmula iti nateng. Tapno makapatakder ta kumamot iti negosyo ta. Amoyo, Mare, pare. Awan imposible iti tao nga adara paap na iti biyag. Ay, wen Ken, day tati makunaan ang sayaat nga apal. Umapal, iso nga agpursigimat. Saan akas iti daduma nga umapal da, sa damang dadaal. Ay na, di kalata baybayan dagiti kakasta a klase ti tattao maray. Dagiti tattao adakas ti apal da. Awan aasensuan da iti biyag kunaktumang. Anya laki din. Na yan akinagagat mo day talakay. Kasla saan kamutan ang mabambanog. Awan pa'y may sa oras kalpasan ti panangan ta. Mabambanugak mo't abakit. Iso na laang. Takayat ko nga ilipas ti pa nag-spray kiti mula ta kamatis. Itangal daw. Ha? Kituan. Tapno inton bigat. Agmula ta iti tarong, iti kadaldalos ta apagmulaan. Ay katuan ano day tati ko namlakay. Mala, inakon bakit? Inak ituloy ti pa nag-spray.
Sumarunukan to no makapalpa ka. Wen lakay. Talaga busy kayo man igardan nyo, mare. Ay nawon mare, nagsasarunong amin ti mula mi. Idi agsabsabong ti kamatis me, nagmula kami manen iti tarong. Sa ita, kunamanen nila kay ko, nga agmula kami kanu iti laya, taadagatangan na asimilya iti kumpare na. Hanggang sa manday ta, talaga kayong papatimot nila kayo mo ti garden. Kat, kayat na kanong arod mo ti maadaan iti negosyo akas kadamarian siyang, iso nga aggagat kanu aging gaakabailan na. Ay, nasayat na itamare. Nadaluos ti apal nila kay mo. Saan nadakas nga apal, akas la iti panagap-apal na miling nga agasawa iti karubada. Ay, dumamot amare. Sa bali mo, dagi jay. Sa balid at talaga, mare. To the highest level, ti kinamanagapal ta. Ay, una yan aya akaaruba. So nga wana aasensuan na iti piyag, gapu iti ugali kan aramid da. Nay, nagsapa kayo matan amangal daw, nana? Ay wun. Napanak ngamin nag-purchase itay ijay ilay. Idinarik naktibisin kao. Napanak nangan ijay restaurant daan siyang. Anya? Ado ti serving da. Saan ko ana ibos? Isu aday taoy. Kan-kanak manun kalpasan ti pa nag-display iti lakaw. Kat, mayat kadimat lang ti luto da. Amangan mano agat dalikan. Uno saan agat asaw. Sikakit dimot. Nagmayat ti luto da. Manon adaras anapanak nangan ije restaurant da. Kat mayat mat. Nagadungarod ti customer. Tunggal mapanak mangan ijay. Napuno ti amin a tables. Saan aday tati salsalud-sudag, nana? Ilakwandak man kit di iti kamatis kan itlog. Iso ti sidaan mi kanila kay ko. Iso ti pangaldawan may. Dayjay mat abakit minda. Saan lang aglako? Nagadupay lang nga ibagbaga na. Anya man ang timbaga na aya? Naku na naanapan kanunangan ija restaurant daan siyang ija ilay. Mayat kano? Kanayon kano nga adu ti tao tunggal mapan mangan ti salbag abakat. Anya? Puna yun ti panang iday-dayo na iti panganandaan siyang. Ano? Agpanunot ka man kit dilakay. Anya panunod ay? Agpanunot ka. No anya ti mabalinta nga aramidan. Tapno dadaulan ta day ja restaurant da. Ha? Ay, wala niya. Maya, day ta na panuno mo Wen lakay. Iso nga agpanunot ka iti wagas. Tapno madadaal ta ida nga agasawa. Anya lakit din. Anya? Kasta ti imbagam kinila kay mo, mare? Wen mare. Masurunak nga min iti naibaga ni nanaminda kanyak idinaminsan anapanak gimatang iti tersena na. Anya? Iso anak ko kanila kay ko. Agpanunot iti mabalin mi nga aramidan tapno madadaal mi ti restaurant daan siyang ija ilay. Unay kan, mare. Dakas matanday tang apal. Amo, mare miling. Idi nakita mi ti restaurant da mari an siyang ijay ili. Nakarit kami kinila kay ko nga agmulamot. Aggarden iti nalawa. Bareng tumama iti presyo. Iti kasta, kat bareng mapagasatan kami mot. Kat makaipatakder kami iti negosyo. Na-inspire kami nga aramidan mi mot ti inaramid da ang nagtaudan ti swerte. Iso ang nakapatakder da iti restaurant. Mare. Iso nga ita, kat agap-apit kami matan iti mula mi. Nasaya at ata na tiyambaan mi tinangin na apresyo. Iso ang nakaurnong kami matan.
Kat sapay ko mataag tultuloy. Kasta ka di, Mare? Kas jay tinasayaat nga apal. Aramiden nga inspirasyon. Ngam sabali at talaga kada kayo. Dakas ni apal nga dakada kayo. Agasam man dayta. Ipanunutan nyo pa'y at talaga itiwagas. Tapno madadaal yu ida. Ay, anya lakit din. Ay, imbagak at talaga daytakan kwa na lakay. Makapakigtutmut ngamin ti imbaga na. Nga ipanunutan da kano itiwagas tapno madadaal da ti restaurant daan siyang. Unayan ay adagi nga agasawa. Nanyala unay ay ati pagsaksakitan tinakam da. Naku na kano ngamin ni nanamin da kenkwana. Amayat kano ijay restaurant da marian siyang. Kanayon ama pumpuno iti tattao. Kat among matandagi jay. Da kas ti apal da. Ay, nanyalakit din dagi nga agasawa aya. Talaga adakas ti apal da. Di dala taragsakan di ragsak ti pada da tao. Agpanunot da kano nga rod itiwagas tapno madadaal daan siyang. Ay, kit aramidin dalat ta ka di. Amin adakas sa panggap. Saan nga agbaligi? Wow! Managsakan para ka na kayong agasawa, Mare. Thank you, Mare. Nakasagana gaya man nagti materialis yo. Un Mare, kamaudyanan na kat maparugyan mi meten tinabayag nga arapa ap mi a grocery store. Po, nagmayatan, Mare. Iso apagyamanak unay ti panagpatakder da Marian siyang iti restaurant da. Gapo ngamin kadakwada, kat na-inspire kami ngagtrabaho. Agmula iti nalawaan natang, barang tumama iti presyo. Kat iso da ito yan. Dayta, tibunga tinasayat nga apal, Mare. Success! Un Mare, sapay la kumata mapapartak ti panagaramid da. Magagaran akon nga agopen. Adagaya man ipatpatakdar da Megan a grocery store dita si dagti balay da, Mare. Ay, da. Nagdakil to a grocery store. Anya? Iso na dyan, itibunga ti amin na rigat kan pampannog da. Amo, Mare, ti restaurant na Mare Ansyang, tinang-inspire ka na kwada, tapno nagtrabaho da met. Ha? Tapno maragpat da, dagiti arapap na itibiyag. Oh, kita nyo da. Nasayat nga amin ti apal da. Isama kay patakder da matan iti negosyo da. Angam da kayo nga gasawa at da kas ti apal yo. Manipod pa iya ang good nga ginggayta awan aasensuan ti panagbiagyo. Anya? Ay. Origuraan na tapod na matibagbagak. Awan tinasayat nga idin ti dakas nga apal, Mare. Usapang asyo, tagbalbaliw kayo kumamutin nga kasawa. Anyalakit din. Awan tinasayat nga idan tinakas nga apal. Isu nga ikatentay kumadayta. Awan asinso iti biyag. No isulat na ti adda iti puso kenrik na. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.